Asibingelele mbukeli sikomukeleke kusoke isigaba sesibili saloke nje uhlelo lethu iKaizer News Talk oyibukelayo uhlelo kulele phasibheka khona indaba esithi ke zihamba phambili kuloke uhlelo lethu iKaizer News Talk kanti ke mawusanda kuvulela mabona kude wakho angikhumbuza ukuthi kuloke uhlelo lethu namhlanje njalo uyena ke uDeputy Chairperson waloke iqembu leAfrican National Congress iANC ngamafupho kuyena ke uMr Phiwe Mhlongo sikhuluma ngaye ke ngamacala ke noma ke icala balifakile njengaloke iqembu leANC kuyona ke enyakatho esifundazwe sakaZulu Natal nalaba veza khona ukuthi ke abathemba ubuholi kwaloyo ke obizwa ngokuyena ke phecelezi uacting municipal manager wawo ke umkhandlu waseMhlathuze okuyena ke uMr Phakama Mhlongo njengoba beveza ukuthi ke ziningi inzolo ezikhona ezithinta ke ukungathembeki kwakhe nabathi ke abamthemba ukuthi ke angakwazi ukuthi ke aphatheke imali zomkhandlu efana ke njengawo ke umkhandlu waseMhlathuze sinaye ke kuluhlelo lethu ukuthola kabantu ukuthi ke sebehambe isigaba esingakanani naloke nje icala abalivule ngawo ke unyaka wedlule ngayo ke inyanga kaNovember 2024 ngiyafuna ukuthi singene kuyona ke manje ireport ye-whistleblower okuyena ke efake ukuthi kunokhona ukungathembeki okukhulu kuyena ke uMr Phakama Mhlongo ukuthi ke ikona kuphi mhlambe ifunga dobela umuntu umbukela isithombe ebekintela kule report ebekade jingile ye-whistleblower. Angibonge futhi sisi Usma. I-whistleblower report ithi uMakedama uMhlongo unoso kontleka asebenza naye. Lo soma business asebenza naye akaqala ukusebenza naye emkhandlweni. Une history yokusebenza naye ukusuka endwedwe kwamasipala la ayekade esebenza khona before. Nakhona uyena obekade amnikeza amathenda. Isho njalo whistleblower. And this service provider again usekhona la emkhandlweni. Uyena osengene okubalulekayo ke la sithi khona kuba nogcobo ukuthi la emkhandlweni kunamakomiti lawa akwa supply chain adala abantu baqashwe banikezwe zonke izinto kuleli komiti kwi-adjudication uMhlonga kukho kuma minute la ayevela khona ikwi-whistleblower report leyo akukho kuma minutes la kuvela khona declare interest ukuthi uyamazi lo oqala lo 2 akukho kuma minute la acela ukuzi excuse khona yena ukuze abanye abahleli la ezokwazi kodwa kuma minute kukhona ukuthi yena Mhlongo emazi lo service provider uyena ocela ukuthi ku-appoint lo service provider uphuma phandle uhamba ngemoto yakhe lo service provider ku-whistleblower report kuneyithombe zakhe kunevideo yakhe ehamba ngemoto ka-service provider egibele emotweni ka-service provider ifakwe i-number plate eshoyo emkhombayo u-service provider ukuthi ubani zonke lezi zinto zikwi-whistleblower report lithi ke lethu njengo-African National Congress kodwa la ikhona into ethi njengomkhandlu kuyafuna soluphenye lolu daba uyaphetha umashimane. And I want us to get into olunye futhi the latest development with regards to yena Mr Phakama Mhlongo. We are going to play a video leso lethi ababukeli bazokwazi ukuthi bayizwe esathinta futhi khona ukungathembeki kwakhe ngokusho kwenu njengeqembu leAfrican National Congress. Sekuphindile ke sithe sisahleli kwakhona udaba oluthi usebona omunye service provider osilekelela ngobuxhakaxhaka bethu lapha isystem iSAP sibizwa kanjalo ukuthi kade sehlangene naye eBalito kwenye yama malls lapha ya ephinda umkhubo ofanayo sithe kusenjalo sekuqhamuka udaba manje futhi olunye luka Cyril Payton nakhona futhi engazi ukuthi kade efuna ukukhwabanisa sithe kusenjalo kade semthola futhi olunye udaba la kuzwakala kahle khona ngiyakuthembisa ukuthi le VN engizwayo ngoba kusho ukuthi sebeyamazi ukuthi uMhlongo umuntu nje bayamrecorda ngaso sonke isikhathi uye lo khulumayo ufuna u3 million uzwe yabalo ukuthi uthunywe umeya ukuthi afune lo 3 million. So ikuphi senikwenzile nina ever since you are getting lona lolu daba and also when us go back to lona icase enivulile ngoNovember last year ukuthi isihamba isigaba singakanani are you following kukhona okuyeka phambili kumaqonana nalo? Angiye lapho ke kulomhlangano wami nomeya ngelanga leExco umeya mase ngixoxa naye ukuthi thina njenge-ANC asizukwazi ukuthi sinikeze umuntu umkhandlu onefoli emnyama phezukwakhe umkhandlu lo neimali ezibalelwa ku5 billion uma iservice delivery job ungahamba yonke idolobha la imgqoma siyithuthi ngesikhathi utshana asibgundi imigwaqo ayemihle ogesa bakhanye zonke lezi izinto nje eziphathelene neservice delivery abasebenzi sesibasebenzisa ngokwadlulele kuma hours ekufanele bawasebenze bese singabakhokhela imali yabo ekufanele bayithola sithi sizobakhokhela ngokuthi abahambe bayohlala ekhaya
abasebenzi abakufuna ukuhlala ekhaya bafuna ukusebenza bese kuthi overtime bayikhokhela ayikho imali emkhandlwini ngokwethu sithi imali iqedwa ukuthi kunezinto eziningana ezikhokhelwayo ezingayizona idingo nqangi kodwa ke ngaleli langa uma sixoxa usethi umeya hayi lolu daba ulidala omunye uzothi Mr Mhlongo mangabe ukukhuluma ngodaba lokungaqoqwa kwemfucuza ngesikhathi kanjalo nokukhula kotshani njalo ukuthi ezinye izinto ebezikade zenzeka under your leadership nisaphethe ngonomkhandlu waseMhlathuze akulona udaba olusha lelo ukuthi kubonakale kunokhamba ngonyawo lonwabo when it comes to i-service delivery kuzothi nophela kwakho umuntu uzosho ngizoshesha nje ukuthi akusilona iqiniso lokho kodwa bese ngithi ama-breakdowns eyithuthi zethu zemfucuza ayaba khona kodwa kaze kube ukuthi ischedule ayibe bikho ingakho ngibalelele into ethi ake ngikubalele nje sithi la sikhona iarea yonke yase-Althuni between 7:30 no 4 o'clock uma bethutha yonke indawo ene-address la basuke vele bengeke baqede kuleso sikhathi badinga ukuthi badlulele uma befanele balikline lonke idolobha kwisikhathi sabo sika 8 hours so kusho ukuthi abaphathi babo kusuke kufanele kube khona into ekuthiwa i-planned overtime noma ngabe yini so thina njalo akukho la sike sathi khona abasebenzi abasayitholi overtime iyenye imthelela edala ukuthi bangakwazi ukuthutha baqede ngesikhathi ukuthi abasakwazi ukusebenza bathole overtime vela kuphela Mongathi nje i-arboretum yodwa abayithuthe ngolwesithathu lolu usuku lwabo mhlawumbe abathutha ngalo ngeke bayiqede ngalo 8 hours ufuna bathuthe kuze kuyoshaya 10 ebusuku noma 12 or 1 ebusuku basebenza ke umsebenzi obucayi uma benze njalo so kuyafuna mawumphathi kamasipala ubabonelele kuloko ubakhokhela overtime babo ubenzela basuke bezokwenza ngokuyikhala akupheli nje ngoba imali azikho emkhandlwini zisebenziswa ngalendlela nginakho ukuthi nje ba amadela ngokubona ufuna uthola icontract wena babuye bona bazogwambela imali amadela ngokubona ake ngigijime ngiye kulento obukade uyibuza into esiyenzile uma ngixoxa uthi umashimane hayi uyalwazi lolu daba udaba olidala ucabanga ukuthi luvela manje ngoba uZulu nomhlongo sebexabene ngithi kuyena kodwa wena unsumpa wabo supervisor wabo dila nalolu daba kodwa leli thinta inkohlakalo kuyafuna simkline umhlongo kulona and uthini uma mangabe nimcela ukuthi kulolu daba olithinta uacting municipal manager akwenziwe uphenyo kulona ulibeka ngokungembaba uthambane enkantolo umesho njalo kumina ngibese ngiye police station ngoba bengicabanga ukuthi mhlawumbe uyaphambamisa umetha kiwe enkantolo ucabanga ukuthi ngizofuna ukuya high court ngiyozama ukwenza ama-affidavit ngifaka amaphepha ngenza zonke izinto kanti udaba olithinta inkohlakalo lushona police station ngiyileke police station okay ngafika police station ngalivula icala case number 204/11/2024 ikhona ke inkinga ekhona emaphoyiseni mhlawumbe singadlula nje kuyona ethi akaze kwenzeke lutho kuze kuzoba namhlanje ngiza la kuwena nje ngiqala khona epolice station into engicabanga ukuthi fanele yenzeke ethi mawuvula icala ngoba sekunama systems epolice station uye uthi mawuhamba ulandelwe icase number either ngalelo langa noma ngakusasa kuphela insuku ezingeningi uthola enye SMS ekutshela ukuthi umphenyi wecala yilo kusukela ngoNovember kuze kuzoba manje ngaze ngimthole umphenyi wecala okay kodwa ke ngithe mangifike police station namhlanje bangireceive kahle umphathi wabaseshi uKennel uJackie Papaya washo ukuthi cha iprogress yecala ukuthi ngoba kukhulunywa ngeimali ezikuma million ngaphezulu kwa 7 million abanayo bona icapacity yokuthi baliphenye lelo sebelahambisile balisa ku-organized crime like labuya leza futhi eRichards Bay seliphindele kwa-organized crime kodwa uyangithembisa ukuthi uzobe senginikeza ukuthi ubani umphenyi wecala iprogress yalo ihamba kanjani likhona Mhlongo asibonga kakhulu ngesikhathi sakho siphisona kulo nje uhlelo lethu sibonga kakhulu isikhathi sakho siphisona kulesi sigaba ke mbukeli sohamba ke sothengisa kanti ke kusesigaba sokugcina sosobisa nje lo uyena ke umhlaziyi wezepolitiki oyena ke uMr Ndonga Shamase sikhuluma naye nje just to weigh in on lona ke lolu daba oluthinta wona ke umkhandlu waseMhlathuze